Aprangsi hunlan kriti mata ni listener kelam betul mana suri akan apa jadi kadang. Pini ladang ni tum solo Karbianglong border Singnarong tering rong ni tum ladak ke bang ni tum lason lo ni tum apu ke puwerang pula so puwerang aro lapu kacika tu lasu ke cipang ke bang lo ni lipi la bang so jang phong thek jang long logyo la so jang phong bang ke dapon la so jang phong bang ke comment tu pen alang tum ladak kidulu ne la so ajang phong ro men tu pen ke bang lo pinning pen ake la so jang phong arong the jo non nil tu pun jo nang nang du cameraman jura jo ekdom 15 foot 15 foot golai lo lage 15 foot pore kone meter lo la nang tum si chini lo laso ka tanong te asamang bong ke thik piki theke la tai rong lu pule tum lang dam ba ta Karbianglong ke kelang lo Karbianglong ari jap kel na hol la no e tum la sona thik piki theke ave lasi li pini thenglong lo sila dak ke bang lo la so thik pi kelano ke the ekdom 15 foot golai mane aven ke thelok foot krep ho lalo don tum lasi nili labang so ti pina pakla sini labang so alam yar ke selam la pena kuno ne rong tulang nili na pakla ngti ko lak chut lena ke na pakla 11 फुट लगे lasi ladak ta lasong da thalo la so ti pi nikan se era pelu puta ho la ke ladak non ki do prom di jange chek dunde lasi la so ti la an ke telo lata 11 feet 11 foot bisa samis tu mene pulo nang sing pi thilo le la sila so ti pi arong ke the ke dak asam da talong te niligi purami bangla so dak asam ta ingras mane english atum si ke 2 minute lang la bang so la hala so akaya thing pilo lage asin la ha ating pina pakla ing busin le bang so la harjan ke selam in Karbianglong nili matha ting la so ala na thing pi ke thika avelu nili chinda mi kang tung bang ke lo kadong